Kako ispisati studente iz svog e-kolegija bez da ispišete sebe? Prethodno ste najbitnije napravili sigurnosnu kopiju svojih podataka, odnosno pohranili ste zadaće, pohranili ste testove, pohranili ste ocjene. Postoji jedan poseban video, pojavit će vam se na ekranu sada poveznica na taj video, odnosno na upute u video obliku u kojima piše kako napraviti taj prvi korak. Znači, ovo je drugi korak u kojem ćete otići na svoj e-kolegi koji ste prethodno pohranili sve podatke koji su vam bitni, potom na naslovnici, dolje lijevo, pod postavke, administracija e-kolegija, imate poveznicu koja se zove Reset. Klik na nju. Postoji dio osim brisanja studenata koji također možete podesiti, a to je kada počinje ovaj e-kolegi. Recimo da ovaj e-kolegi kliknem na kraju tog retka počinje 5. listopada 2020. Samo ćemo staviti da počinje u ponoć, tako da bi zapravo počelo čim počne taj dan. Ono što isto možete ovdje podesiti je brisanje određenih stvari, ali do sada ovo neću dirati. Ono što nas zanima je ispisivanje studenata. Klik na uloge. U sekciji uloge odaberete koji studenti će, odnosno koji korisnici će biti ispisani. Ništa od ovog između nećete dirati. Skroz dolje na dno, klik na Reset e-kolegija. Sustav će vam napisati što je napravio. Meni je najbitnije, a i vama, da je ovdje pod uloge napisao, da je ispisao 16 osoba tog vašeg e-kolegija. Vjerujte, toliko je bilo starih studenata. Vi ste ostali gore, kliknete dolje na nastavi. Sada idemo na popis sudionika, kliknemo na sudionici i ovdje se nalazi nas dvoje, recimo u ovom primjeru na ovom e-kolegiju postoje 2 nastavnika, oni su ostali, svi stari studenti su izbrisani. I to je to.